ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te seryetay ita alawas ang napaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagswildo ka. Mangted ka man iti kwarta, manakaw. Isardeng yuman ngamin ti bisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo amakitong its, kananya pa'y dita asugal. Day talaang matipagliwliwa ka. Iparit yukit din. Apay, milyon ay at itay-tayak. Uray basit, numaurnong, ato day jay nanang. Ay mangted ka kiding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anya iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikanak, sakbay nga yintrigam kan ni bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panam sakbay ang nagawid ka? Ape adamagam no ape analadawag. Agat atap ka kadi? Saan mo't lakay? Dinamag kulaang mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta. Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Diya kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Sa anak mo't nga agat atap. Ina ko naggaot amangan tayon. Nasaysaya at pa'y. Saan kat atila damdamagam? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuang amin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asim mangpet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na banno? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanugan na. Madlaw ko ngamin. Asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Ang mga nadamot makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a pocket money na kano ti dadduma. No ni James ti kasta adina itid amin asweldo na. Aga tapaklakit di. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Ama no da inaramid na. Iso asaan manan asimangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka na ta. Saan man? Nabannog la siguro. Iso akas jay. Apay nga idi, Mami. Uray na bannog. Kat naragsaklat no sumangpat. Nadlaw mo mo't gayam day ta, anak. Mami. Adda pa'y jay, adda kami ijerwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di day ta, anak? Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngamjak mat nangnag nga inawagan na ka iti darling. Bakit? Kunanamatkan ka, Mami. Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbay arimuarak. Amo ka din ibakat mo nga da relasyon ta? Apay ko mga ibagak. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Apay nga isuting kalaysam. Si kamat ngamin. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break ta idin. Iso ngayon kasar ko ni Jenny. Ay, idi nga minapanak ijay abroad. Kunak numalipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmatin ka sa salbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siyak, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apama na simang pata. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo. Di pa imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, numalagip na ti kasangay ko.
Ngam talaga nalipatan na ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka dayta, anak. Uray saan na nagawid. No kinablaawan na kakumamat. Saan akon anapatagkan ko, ana? Nabayagan anadlaw ko dayta. Dinamag mo kumaan no apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Andak dito'y trabaho ka, nak. Anda ka di bagam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito'y antidestinok ti kahit ko asawan. Nakawag ka man. Ay, Daddy. Awan ka diti malagip mo ita nga aldaw? Anya ka dito nga aldaw? Lagi pam ano, anya nga aldaw ita. Imbaga ka din ni mamim, nga awagan na? Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na kakaditi asawang, apay kasta tilangam. Inidap ta anak ko ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo. Sige, tagawid akpay. Apay nga agawid ka katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nuwag sakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umahinton bigat. Anya? Kabutang mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kayat agumura kanyak. O sige, tama pa anak pa'y. Sinalbag na gigay nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisang. Anya nga tati aramidak. Tapnuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti adtang. Tapno mabukudak ni Sam. Anya nga ta tinagkurangak ka ni Daddy. Apay adakkel tinagbaliwan na. Uray itala kumakasangay ko analagip na. Mami, sino nga tati umay ita katrabiin? Siya kun timang lukat, anak. Mabit lang. Happy birthday, bakit? Oh, awatam da ito'y sabong kin cake. Ada ka! Kunak nalipatan ako na. Mailiw ako na ikan kalakay. Arakupan ka man. Awan samot ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailaing ti apartment. At alangarudan pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga ron, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga ma-deploy tayo iti sabali nga isla. Maisabak tayo kadimanan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo ijay. Nagsapa pa'y laang agrub-rubot kan, lakay. Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga sa pulendak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod, taitimplaan ka iti kape. Adan na pudot, adanom. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny. Riingat laangan. Naladaw nga min anaturo, gapoy ti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kaya ti maladaw. Ha? O sige, ingkapay nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, ina ko niti trabaho. Daddy, imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Ina ko niti trabaho. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka da pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, ina ko na naka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan.
Imbagta na sapa ka asim mangpat. Ay nadyak nakaturturo. Tagmay may saak dito apartment. Isungarod na nasapa kasi mangpet. Tado mag-asak pa dito eh. Sakbay ang mapana ka dyan kampo. Api ngamin anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny. Uray na panak, tas si kamat ti ay ayatek. Napanak lang, tapno sana gumura ti anak ko. Apay no alaang-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, kat kayat ni Jenny ama isina kan kwa na ti anak mi. No apay ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amo mon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apim manaw? Adayo kuma, nga ingkalaysak ni Jenny. Ada ibagak, ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibagak, adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y ititid nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Aping ag-apartment. Adamot pagturugan da iti kampuda. Day tamat nga rin tidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din day diyang apartment na, friend? Ay, tsaka mo, saan nga ta nagsinublianda ka ni Joanna? Sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, simangpot ka din day diyang manipod iji abroad? Wansaman! Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkag pakita kan ko na. Anya timbagam anapanak. Basta imbagak, asumangpot kamot laeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapantayo kano iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro. Huwag na rod, bro. Delikado nga rod, no sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo kano, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti ko na ni Commander, bro. May kantayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Sige na tayo marudan. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro? Un, bro. Siga, di ka agpakada kadag iti aginam. Iyawag kong tulangan, bro. Kagap-gapok mo't ijay, di rabi. Kasta gayam. Ijay gayam tinaggapuam. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Ti kabit. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryetay o itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang ka iti sabali. Mabalin pa ang tilaptap mo. Kan may sa, awan pa igatang ko. Gumatang ka. Inton agsweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamot ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy. Di nakakadin ikikan iti kwarta, mami. May samot na nga inutil. Di natan malagip. Manipod na am na ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka. Tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasing-asing mo Ngam, ay-ayat at pailaang mat ni daddy.
Ay na, mami. Agsinubyan kayon to no makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka, nga takaasi ka mat. Agyaman na Bitina. Ay na. Nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay a para timpla iti kape. Inaramid kon, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na? Mabalin? Saan ka di nga asawa laang ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga adda asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabailan nak nga insukat. Kabailak mo't nga isukat. No adalakat, kaskan ka nasingpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, Bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baro abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, ana? Wen, mami, kayat ko. Saan aparakan ka dayta? Adda pangisagutak. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je a tao, ngam siya. Saan ka di akayat mo ang makirelasyonak iti may sa abak nang? Wala, tapno adda nga rod mang tag iti kwarta a kasapulan ta. Masapol nga rod nga ipakitak, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman nak. Isagot ko dayto iti anak na. Ah, maawata kun ti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam a mama, sakbay ama panak iti abroad. Saan ka di ang mabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngem kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin a mamam into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? No masigurado klakit di anasingpat. Tapno natal na ti panunot ko no agin na dayota. Talaga ka di nga ibaundakan iti abroad, papa? Uniha, siyak ngamin tinapili ang mapan iti abroad. Imanihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha, talaga nga alaan kanto ijay. Nga masapol nga muna sakbay nga alaan ka. Hello, iha. Nakaawag ka mat. Adda ka di masapol mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adung aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Ang paiso, papa? Nabayagan adita nagpasyal. Agsipud ta kanayo nak ama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intanto iti paborito ka papanan, ha? Wen, iti parke ken ice cream house. Amok ti kay ayom, isu ama pantay jay. Talagamat ni papa ka. Amo na lagtati kay ayo. Siyempre himot iha. Ije ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samat anak mo ti imawag, sir. Wen, Bitina. Nabayag asaan ko nga impasyar. Isu amapan kami man matagpasyar. Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka diti sumurot nga agpasyar? Addakan ka dayta. Mayat matkit di. Tapno maamamum analaing ti anak ko. Nakitkita kon ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmano ngamin nga umay diti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Adoy ti para kan ka, sir.
Ato'y matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di tita Laptan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka dayta, iha. Apay siya ti pagdamagam. Gaputa na singpot ka nga ubing, ada isagot ko kan ka. Adla isagot mo kanyak, tita? Wan iha, bag kan coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman ak no kayat mo. Adan to pa itag ko kan ka. Apay ngay, ruamam samot ng ti anak ko, Bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, Bitina. Nagpintas ka ba lang? Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglamlam mangam. Oy, sana ka naglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangted iti abasto di anak mo. Mang tidak tuno bumaknangak. Ang gamita, sanak ba baknang? Naman pa maitad ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo. Anya ko man date kami. At damot tan sa bali akadandan nam. Bitina, kasto iti balakad ko kan ka. Lalay ngam ti manggargari iti dayja abalo. Dandani ka pa ni abroad. Kanayo na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya. Siyempre. Ayatan ka pailaeng, Bitina. Si ka pailaeng ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Ne, igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napa ni JCR, manang? Nagsapa kamit nga umay mangsukon ka ni Angel, manang? Hey, adangamin na panak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang? Umayak mat iti balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Kat umay kalat na Imbaglakit ni tada ka kanayo na kadkadwa na no jak makaumay. Agpadamat ngamin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa dya pa nang ikaluyam kan kwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubing. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpet. Kansa na matagtagari. Iswa ka namin dalukwan. Kat si kama, tikas la gwardyana. Iha, kayat mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka din iti abroad. Kasta ti imbaga ti akin ko kwa iti zoo, apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Iha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumot iti papanam, Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo kan ni Titang Bitina. Makitak tumot dagit agdudo mga ayop iti zoo nga imatunam, Papa. Ad-adu kanu ti klase ti animal ijay ngam dito'y. Kayat ko makitan to amin ida, Papa. Di kagdanag, iha. Dumteng tuday ta. Bitina. Umay kayo iti anak mo ijay balay. Agkasarta kuman. Nagkasar kayo gayam iti mo nga asawam. Agtrabaho ak kadipay. No agyan kami iji balay yun, love. Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kamin iji balay mo. Aramidag ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ak unay, Bitina. Natal na ti panunot ko nga agabrod. Taadda ka ang mga sikaso iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel?
Agyaman ak unay. Sikat ti pangitalkak iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak ngamin ti panangdungom ken kuana. Manipud adda relasyon ta. Ket di kagdanag. Kanayon kanto apawitan. Love. Good morning, sir. Siya ni Fe, secretary dito ay. Si kakad ni Sir Armando Solis. Siyak nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dayta ti instruction da kanya ka. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina medyo unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Single ak pailaan. I'm sorry. Ang imposible ngamin na single kapailaang. Itikas ta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko kun ka. Fela ang nga, sir. Sika pailaang ti boss ko. Urang da ito'y kwartak, mami. Kaalalam lang ang timpaw it ni Tito Armando a kwarta iti kalman. Ngam kanayon adakkel tit itad ko akwartam. Ni Angel, basikla ang tit itad ko akwartana. Awan bibiyang ko kin ni Angel. Ti masapul ko titad mo. Ang mga no sapulan ni Tito mga Armando, ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sapulan na kadipay. Agpada kayo laang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy? Dumawdawat matyan ka, mami? Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan aka na yun at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos? Ha? Apay nga awang pay asawam. Kat nasingpet kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada nabati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabalo. Ngam ada anak mi iti day di asawak. Ita, adda ka relasyon ko anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae? Iti anak mo? Idi adda akpay lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatag pailaan ni Dadim. Ngam ni Tito Armando ti mangipapa ay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni Dadim, adala ang iti asidad ta. Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni Daddy, mami? Kapilitan, takuna na nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado dayta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay ayatag pa'y matlaang ni Dadim. Naragsakak no kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana paulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod na katurpos ni Helen iti high school at dalat ta dito'y balay, ta saan mo't nga rod a makakita. Masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbakit di tainan anusan na tinagiskwela iti high school. Uray kanayon da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait, manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di, taadda kayo akanayon anang itultulod kan kwa na ijay pagadalan, tatang. Wen ta si kakit nga rod ti agtrab-trabaho, babain iti kinabeautisan mau. Katapag yamanak mat, taadda akanayon ti customer ko, nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw, di tayo mat nagbisain, babain iti dayta trabaho, manak ko. Mapan ka kadidya parlor, nanang? Madamdamapay, anak. Nasapa pa'y mat. Oh, adda ka di ibagam? Pakisaganam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang galgal ti aramidak. Aglaba ka ka di ita? Ay, pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, tay saganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti talo a batya iti danom tapno as asidag apagbanlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, anak. Ingka kumaglaba, kadupay ti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagatak. Masadutak pa'y ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabada. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y nga rod ita. Anya nga iti obraam itang agmalmalam. Awan mo't trabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay, nananang. Agrelaksak pa'y met kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga ado ti mureng mo, tasukat ka ngamin asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga uray di ka makakita. Sinsinan siguro ti panaglabaman niya, tadi mo mat makita tinarugi. Saan mat? Tagal-galak mat agal-galan. Sakbay ang mga lakmanan iti sabali alabaak. Napuno mat iti danom day tatalo abat niya. Di tamon ibalnaw? Wan insagana ni nanang ko amin dagita. Sakbay ang mapanagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit a palanggana? Wan, iso ti umuna alabaak. Imanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Intun malpas mo abalnawan iti may sa abat niya. Ari kapam ti sumaruno abat niya, taijay kamanan nga agbalnaw? Wan iso a pinagaabay ni nanang ko dagita,
Tapno na lang kalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At iti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan na batbati asabon mi. Anya? Makalaba di anak mo abulag? Ay katuan naggagat nga aglaba. Ilasin ko asigod dagiti puraw kan di kolor. Kasano makita na nga iti panagbalnaw na. Isaganak dagiti batya apagbanlawan na. Kargaak iti danom ti talo a batya. Tapno jay laangan agbanlaw ti aramiden na. Ay, nagrigatan ti biag ti bulag. Anya tinaginhawam iji anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia, mama ti kakadi, nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto. Ammo pa yan. Kastamot ngamin ti ko nadagiti babakit anagsiko ken nagana. Ay na, nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngamsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyam at anadalos ti labaan day jay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro akat gel-gel-gel-gelon. Apay nanang, napan ka kadi ijay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Intad ko ti sabon nga order na. Imbaga na, anakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Labala siguro at ipangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narang ay to ti biyag ko. Ngamday jay ngay. Agbak-bakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Unngag paiso. Anya ngay ti masakbayan na. Katkas jay mo ti kasasaad na. Mabalin a labandera. Ngam asino ngay ti mayat nga agpalabakan kwa na. Siyak ni Sister Eliza. Anya ka di nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti tiyanggem barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, aginggat alas 2. Apay ka di? Kayat ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister. Wan. No adam amom dita, nga awan araramiden na, ingkabasit awisan, tada na patag nga ibagak. Hoy, adda ka roba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamat iti ibagam. O sige, agurayak dito isango ti tiyanggem. Hoy, imbagtada ka dito'y arubayan niyo, Helen. Ay, umay kaawisan. Mapantay jay tiyangke. Apay ka di. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an ay sarong ijay. Imbaga na, nga agawis sa kano iti kakadwak. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nak nga rod. Tapno daras tama kadano ni Diyasango ti Tianggeyo. Ay, intang roden Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papananyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti tiyangke. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre an ay sarong dito'y lugar tayo. Nay, itamam pa'y nga damanen maisarong a Madrid dito'y. Ay umayak nga raud. Duwata nga rodan nga kay Ben, lolo. Bayan ta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agenrol. Siguradwam nga agadal ti obraam iji kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ad-ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang deji nang ibagakin ka, nanang. Nasayaat no saan apod no tinaidanon kanyak. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardengan ka. Ay nananang, napasnak nga agadal. Oray kitang. Agmartyatan to ija intablado. Namnamaag day ta.
Aramid ti pakakitaan, saan kat nga iti sa ulaeng. Ay nananang, pupuutam ti ibagak. Saan akas di ta kaaruba? Ha? Agbakbakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen. Agtalekak iti day tasom. Ala, igaud mo nga rod ti agadal. Wen ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat? Wala, guwapo aparo. Tay mayakit nga rod dito'y terminal ti van. Ije ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa iti nagtugaw. Agyaman ako na manong. Nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mati madaydayaw anagan mo? Syakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga gababang kay Jay Kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno manong. Awan ngamin balay mi ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Wan manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat ngamin gargarit mo. Ay, thank you manong. Jak ngamin maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Di kagdanag. Siyak to ti mangawit kadag iti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka manong. Awan kwarta. Saan ko apabayadan ti serbisyo, kading? Pakaragsakak, no kayat mo nga itulod ka. Ala, adakan ka dayta. Medyo nadagsan ngamin ti bag ko. Adaman damagak kan kabalasang ko. Naipasngay ka kati a bulsak. Wan, sister. Diyak pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka diti makasursurong agmasahe kan agilot. Agmasahe kan agilot, sister. Wan balasang ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Adda nga tamat agpamasahe kanyak, sister. Depende. No maya ti panagmasahem. Kaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sursurwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y kaninanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo nga rod ija balay mi, sister. Kapsan, nakaumayak ti balayo, takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yugan, tapno makita yu ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y kan ni Helen dayta, sister. Kat intun sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wano saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakdar iti massage clinic na. O, di adan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi, kabsat. Adaan damutan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka diti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat nga ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apaok. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na, kas itinako na ti madre. Awan mabayadan, tulungan da ti kas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka di ti makasursuro iti ibagbaga ti madre?
Padasag nanang. Barang makasuro ak. Sumuro takmat kada kayaw no itulod mo ti apo ka ok. Inakman kitain ti lugar apang isuruan da ken kuana. Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyan ano agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! At nakakadi! Ni Carlos da itoy! Mabit lang! Umayan! Oh, Carlos, aday bagam? Awisin ka kumatag pa ta. Mabalin? Ah? Sige, urayin nak. Idisuklabi ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin iji pagadalan. Sa dino ka diti kaya't mo pagpasyaran ta? Uray sa dino ditan, basta makarelax na. Ay, makabannog tagmalmalum iti pagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko ngagluto. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Jenny alumalmlami iskan kuana ni Sam. Tadagayam sa bali nga ikabkabalay na. Ti sigud, akaayan ayat na ani Joan. Iti kaaldawan ti kasangay ni Jenny. Saan ko mga agawid ni Sam, no saan nga inawagan ni Lenny. Iti may sangal daw, imbaga ti commander dagiti soldado, ama i-deploy da Sam, iti sabali nga isla, gapo kadagiti rebelde. Papagayam, denggan ti tuloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Ti Kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan bro, apay, di kagpakada kadagiti aginam? Yawag kong tulangin, bro. Kagap-gapok mo't ijay di rabi. Kasta, ijay gayam tinaggapuam. Wen, bro. Isu asana na masapol ang mapanak pa ijay. Apay nga ron nga agrub-rubwat ka arumwar. Papanam ngay. Adala papanak, bro. Ingkan iti papanan. Tamapanak matan iti papanak. Sige nga rod bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ijay lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na bro. Nabayag adyak nagawawid. Agrubot tayo. Tayong pasyar. Sakbay ang ma-deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo kadi ijay, darling. Amang ano ijay kami na may destino. Agmay saak dito ang apartment. Pagsaritaan taday tayo ijay restaurant apapananta. Intag pasyar. Tadwala nga aldaw tinaitid a time out mi. Kasta ka di. O sige nga rod. Intapay agpasyar kan mangan ijay rungar. Diyak ko nagluto ag-take out talaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika no kasta ti kahit mo. Adakan lakay? Uwan bagat, namlading itak. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ije ti pakaidistinwan ti platon mi. Kaya't mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo lakay? Uwan nga ron bagat. Sapay ano kano ti simbang ba ije a rebelde. Ano kasta? In kayo makigubat? Pag madyan matikas ta trabahom lakay? Anyamay nga ron bagat.
Isu nga rod ti trabaho ka. Timang salwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor. Agan-anad kanto akanayon ijay Ay na, di ka kadiagdanag bakat. Kanayo nak nga agan-anad para kan kadag iti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo a James, anak? When, Mami? Nagkuyog na nga takang ni Dadim anagawid. Apay nagsubli adagos ni Dadim. Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Ang mga no nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nila kay mo, iso anak itsenda ka matgaya man? Ha? Nagawid laang nila kay ko, idi kasangay ko. Ngam nagsublimat laang iti kabigatan na. Nagsapa nga rod ang nagsubli. Kayat mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko nga nagpakada, friend. Kunangamin nila kay ko. Pinalubusan ida ti commander da nga agawid. Takalpasan ti duwa nga aldaw, mapanda ija Mindanao. May deploy da ka no ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga matimbagan ni Sam idinagawid. Kay bagbaga ka no ni commander itay bigat gayam. Kasta? Apay asaan ang nagawid ni Sam? Nabanuga ka nagpasyar, darling. Agidaak pa'y Sana bali, tadamot in take out tama kan? Darling, masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. Numabayagan kami ijay Mindanao. Awan ka duwam dito Basta kanayon ka nga umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Taawan pagsapulak dito Awan matan trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan, tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa ya, tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos ha, apaman amaawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo ijay Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka ijay. Gagap-gapok di tasaan ka di? Kasano ti pan nakamom? Amapan kami ijay Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di ijay? Di tamat ti imbaga ni Commander. Mga ano ijay ti sumaro na destino mi. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka na yun, Lakay. Wen, oresan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Kadito'y kampo Sa dino pa'y kuma? Kunak no da ka iti apartment mo. Sino tinang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga ada ka no apartment mo. Ang sana bali. Basta agan ka Lakay Sige, bye. Oo, apay anak karupangat ka. Ada ka di parikot. Kasano anaamuan ni Jenny nga da apartment ko? Maan-ano ko man umaamuan na nga da apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabuteng? Ngam no agdarom, madaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na, no napudno matlakan ka. Basta saan amadang ranti anak ko Apay ko maadangrak ni Lenny. Kita agman, no talaga anasing patiin kalay Sam. Makamo ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo iti lugar tayo. Anya pa'y ngay, jakmat kaya tagmay-may sa ditoy. Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo kadimat timpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend? Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi, ngam ko na nga awan ka no ti signal, iji papananda. Saan ka no ang makatext, no makaawag? Saan mat akanayon nga dada iti bantay?
Pasaray sumalog da kanumat iti main camp da. Diyak man mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag? Umawag mat nila kay kuno makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Tagungat mat ngamin. Diyak kaya't nga agpungtot. Kasano ti biyag yung nga agiina? No saan ka nga agsusweldo? Day tangarod kat. Makapaawan ganas. Agpaspasen siya aklaang, friend. Addaak iti asidag ti pagadalan apang isursurwan ni Jenny. Si putak man. Didak man yaw, tanakamas kan nakasanglasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag a maestro. Na, agkat katawad ang agsarsaritan. Picturak man ida babaan iti cellphone ko. Irwar ko ti cellphone ko. Adeta, naalaak ida iti ladawan. Isend ko kinisang. Sigurado lakit di. Apagbabaw yan na ti panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka amangkit kita dita cellphone mo? Kita man tayo ladawan nga insend da kanyak. Kita akman? Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isung agkat katawa da. Ti balangkatis a babae. Adda sa bali akarin rin nabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dalaan. Awan ti madingar aramiden da. Taadada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakitkita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa'y idi. Nasing pati asawam. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpauit ka din ti anak ko. Para mananakman mo't iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpauit. Mangtad kakit din, tawan pulos kwartak. Agpayso ti ibagbagak, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulangan into nagsweldo ak, nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkapi kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga asaan nga agpawpawit ni Sam. Inak man laangan, no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta? Oh, nana, da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo, dumayamudong kayo mat. Si kamat dayta. Saan ka di nga da ka iti abroad? Simang puta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Agpaiso? Ikan da kiti kwarta? Wala na. Kwarta lang data. Ay, mabit lang ha. Mangirwarak iti bag ko. Oh, adayta na. Igatang yu iti lipstick yu. Pagpamanicure yu, tapno agnanayon ti pintas yu. Ay, imbagpay kan ka, tamaikan na. Ngam jay balangkan tis a Jenny. Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta, ikan kayo. Yesus! Sigala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay a babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidillaw titigtignay na iti may kadwa abantay. Maisabak tayo man nga ruden, sir. Uray ko ma. No di nadadagsan met dagiti awit tayo ang armas. Ni Apo Diyos kumatimang tarabay kada tayo, bro. Ne, mabuting kansamat, bro. Uwan, bro. Nang iti amin aganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti panarabay ti Apo. Pudno dayta. Masapul mat nga ikamang tayo iti Apo ti amin. Tagas pangarigan no awan gasat tayo.
Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana. Ala, isagana yon dagiti armasyo. Sigurado, agtudo man na itibala no makadanon tayo jay. Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa, nagmayaten ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John itirwar ti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat adadanag mo. Apay ka di, kat nagkalaysa kayo mat kini Sam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Adamin may sa Arabi nga agtagtagainap ni Sam. Awawagan na tinagan ni Joan. Katriniing ko. Anya? Dinamag mo kumaano apay nga awawagan na ni Joan? Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan ba tasigo da kasta nila kay mo? Saan ka di? Diyak man mo. Managpupudot mo tan ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam itiimbagam amapaspasamak. Agatapakon. Hello! Nakaawag ka mat, anak ko. Makit tayo ka din ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jay abalang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis na dya babae. Nanang, da kayo ti pangipaw ita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Oo, anak ko! Ariglado! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiag dabiti na nga agina. Gapu ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni Bitina. Nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijemot abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat ni Fe, a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni Dadim. Tako na namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay la ang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay-ayatak pa'y ni Dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin nara kayo pa'y laang kini Daddy. Iso nga rod amasapol nga aganadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Jack magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man amin dagita bag kan sapatos ko. Siyak timang punas, manang? Ne, apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. Adda pa'y homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni Manang Tina, ta ison timang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jack amon no ayan ti katulong. Sika ket adda kan ditoy. Inak la ayaban, manang. Adupay nga minti aramida. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagadu pambar mo. Ayan ngay nga ron ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay.
Day tabado mun no di ka makaala iti pagpunas mo. Apay asika ti mangpunpunas ka dagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mat ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno adda kadwam amang aramid, tapno mabiet. Siya kung ti mangpunas ka dagita. Alaman nga ruad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan nga min, ay ti maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakat arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kaya't ko nga ipulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawak. Nasaysayaat ko ma, no siya lang ti asawam. At damat namin kabingay ko. Siksikapay lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pa'y ngamin iti trabaho at akdakal ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso kan reknak Bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka! Makikiak kita! Si Kamat! Umay ka ngaminan. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod nga eh. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano, no agdamag iji balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan tayo ti project mo. Gimatang ka kumapay sakbay arugyanta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Idi, kanayo nakpay nga umutang ka no maawananak. Basit mo itad ni tita Bitina. Anya? Itapay tadda ni Papa Medya abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan? Kuna ni tita, asaan ka no pa'y anak pawit ni daddy? Ay, madinsamot da ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usarami ti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da tita Bitina, kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang nagkapo dito'y. Nika di Prince, tidakda ka matam? Agdamag kakit kanyakon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laeng dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer dayja a Prince. No Prince ako nam tinagan na. Isulang mati umay dito yakadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y laita ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nangag kong awawagan na ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Wano saan, maili ti anak mo kan ka. Sigurado lakid di akailiw nak ti anak ko. Kaya't kung awagan, ngamjak mat kayat amasingat ipan naturog na. Sabagay, no aldaw ditoy. Rabiida mat iti Pilipinas. Agun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoyak adimakal. Mano ti tawon mo, idi may kayo kadagiti dadakal mo ditoy? Imo na ni Papa. Simmaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir?
Agsubli kami tumot lang in Pilipinas, no agretayrak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsyanda. Imayak la gumatang iti may 1 kilo alamas, kan karne manang. Apay asikapay ti umay dito'y tiyandaan. At ngamin sa ngaili ni mami, sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbagan ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang bay ija balay da ah. Awan mat manang. Nung madlaw ko abinmas iti kwartana. Dapay di na maghatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy ngamin dagiti nga agi na. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay nga minadibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo mata rumor. Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay, saan ko nalipatan nakatulong ak manang? Nalipatam nga inted ti sweldok. Anya ti pitsa na itan. Inton maminsanton ti sweldom. Mangmangan kamot dito balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpauit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kada tapos kat agpauit. Dahi ta ti imbaga na kanyak idinapan ija abroad. Apay kumangay baganakan ka. Babae na kakadi? Ta ibagana pa'y daytakan ka? Ha? Ti imbaga na sa anak kano apuman panaw. Ta ipauitan nak akanayon iti sweldo. Kada tapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, mami. Kasano? Kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong. Asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na. Tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanen mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Idi agrigrigat ta, di pa inangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlam yung mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na. Mangtad to no da kwarta na. Naliday ka mat Angel. Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mo't gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawak la ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, manang. Dinak pampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyaman manang. Duwata ko malaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Ay, wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agi na. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta, manang Tina. O anya, ada ka din na sarakam at trabaho? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti ti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan nak iti kwarta no adamanan ipawit ni Armando. Kasapula ko na Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam. No adanton trabaho. Isu nga rod nga ikan nak iti aramata ka kwarta. Tapno makabiro kak iti mayat at trabaho. Siguraduam nga damasarakam at trabaho. Ipaw-paw it ni Armando ti it-itad ko kan ka. Di kagdanag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakitak itay ni Nana Bitina. At dakadwa na alalaki. Napanda iti hotel. Apay ang napanda iti hotel. Sapay ko matakamali ti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibindan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga agi na. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel. Agkurkurang ti aramatan na di pagadalan.
Anya nga tayo tinasayat nga aramiden ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Amang dadakas nga aramiden da kadata dito eh. Saan mo pa lang ay pulpulong, manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidam. Anya dayjay. Di ibagam ama sakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga amangan no kalahat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikan nakmet. Nagmayat abiyag. Malidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti agliv. Ipasyar ka iti dadduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran. Ay, agpasyarak. Asaan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpasyar ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat apaayan ti awis ti balasang. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no dadduma. Amum ti mangpunas itiliday. Oo, na yun tamang punas. Di pa nag-relax sagpaminsan. Mangtagmat iti bang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer Recording Technician. Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat kan nasingpet ni Helen. Sadot, kan napanakalmat tinapintas animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit kan ni Helen. Gapo, iti kasasaad da ito'y. Napanimaya iti kabesera, tapno mapan agin roll. Iti may nga aldaw, adda na isarong amadre iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen, nga agadal iti panagmasahe kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya iti may sa adate. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No isuti ko nam, you're the boss. Kalpasan na, manganta iti restaurant. Nasayaat mat, tapno saan ako nga agluto. Sapay ko mata masansan arumwarta ng agpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nak nga ilibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga iti agkid-kid nga agpasyar. Sige, kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga agtraining nga agmasahe. Ijay mo ti pagtrainingan da. O, ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister, italaang ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panagtraining da, tata? Numalpas ti training da, mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon.
Mabalin nan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makit-kita ti anak mo. Ahin napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe kan agilot. Anya? Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastang mo ti ko na dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga ag-training ti aramiden ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da. Naggapuam, lolo. Naggapuak man ije kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Ay, kumusta ngay ni Helen? Nasayaat mo tapok. Madaman ti training na. Ay, damag ko. Mabalin kanumot nga agtrabaho ije kabisera. Wen ka now. Ngam no saan mate? Mabalin nan ti agaway takumpurmay no sa dino ti kayat na apagtrabahuan. Mabalin ka di nga iti bukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwen Tada ka numot itid da certificate na nga isaw kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat-mat, sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Sana ka nagkamalian ang tulong kan ka. Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yo kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarikmat lati biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon di biyag iti langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya, dito yak boarding house mamatulog Diyan ka balan ti agawid. Diyan ka mo kan. Basta siya. Maturog ak tanaulawak. Sigan tumit ngamin. Apay anaginom ta. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Kung naman, naimas ti arak. Saan mat? Nagingal ka napait. Kasta lang. Tanabiit ka pa anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturog akit din. Ay, hindi ako manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit nito manin ti ulo. Di ure agmalmalam di ka mapanidya pagadalan. Ta agmalmalamat nga ilutak ta ulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanihom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. Ang damot mang sublat iti van nga iman maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay anak kay data. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi Si kapay tinangikat kadagiti pagananay ko. Ay sa lawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawyam ka di, tinapasamak. Wan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramid ta. Anya ko manuag bunga. Bayam
Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dito'y akong dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan tagbayad iti boarding house. Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helay ni ti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwana nukas pangarigan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan ama nagsursor? Isuadi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa iti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang? Ay, day talang ti parikot. Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen. Dandan di ka nun malpas ti training na. Apay di ka mapanagpasada, aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam naibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Umay ka man kit di dito. Hindi nakiguyod. Agkin-kinapkap ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. At dapay basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat, nung ay awanan day ta kunam abasit. Kasanon? Awan ti pagdanagam. Umay ka kit di. Si kamanlat makaamon. Ay na makikiat kita. Hello anak, apay adi ka matagaw-awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Kuangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ti panagsaw. Awan parikot nanang. Sige, umayak to. Adda nga min aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga rod nga agawid? Makitan to nanang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Maala, ibagam nga rod no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda nga min papanak. Papanam nanang. Ijay balay ti kasinsin ko ijay sabali a probinsya. O sige nga rodan, bye. Oh, apay akas ka lang natukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka ha? Tayong ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adumat itid na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko? Kat sa anak matin asumsumrak. Kan may isa, dakkelan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itid na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog, kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay? Ilibak mo kit din na masikog ka? Ay, maliribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko mati paglaingam. Ibagam man. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablaawan ka balasang ko, adan certificate mo. Agyaman ako unay, sister. Nalpas matlangan ti training ko. Mapanak kita ijo purukyo. Kayat mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintarimanda iti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak ijo may sa a helper. Atulungan da ka, amang ikarga ka dagiti gamit mo, iti bag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo dati gamgamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero, amin agamit da. Ti helper, ti mangikabil iti kamayo, nukas jay amaakas, tapno saan nga sinukat. May sa ti numero, amin agamit mo.
kasmatla kadagiti dadduma. Saan ka day akadagito yan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat? Ay, wen man anak kaw. Amwen ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni Sister Ija ayan ti ado at tao ija sangot ti Tiangge. Intayo matagdangag iti ibagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang taripnong ni sister kada tayo. Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umaymanan. Wen, nanang. Talaga amayat. Kahit kasanugaya man ti masahista nga apo kaw. Agabang tayo ka day iti pagbalinin tayo a klinik maw. Klinik adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayat tapno awan ka kumpitinsyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asidag ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Lulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Ta isumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat sikamot ti mang masahe kadag iti babae a customer apaw. Wen, lolo. Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asidag dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao. Nga agmasahe iti massage clinic maw. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalbag katikas to eh. Babawi kon anak kidin na kinkwana. Natair nga agpaiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano na ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agunget ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang. Nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Isu ti mang masahe kadagiti lalaki, nanang. Syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka, tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo nakastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.